Friends, I wanted to take a moment to talk to you about some very interesting events that have recently transpired that have profound prophetic implications. We're going to take a few moments and look at a unique video that was just posted on the internet. It's a special message from Pope Francis to a convocation filled with charismatic and Pentecostal ministers. It's an appeal for unity, for them to unite or to join again with the Catholic Church. It's an invitation for them to be one. And I think this is very significant. We won't be able to show the whole video. We will post it at the Amazing Facts website if you'd like to view it in its entirety. But I'd like to go through and look at it and highlight some points that I want to bring to your attention. Why don't we go ahead and we'll roll that now. እዚህ ላይ ፓስተር ዳግ እያሉ ያሉት በቅርቡ ቅርቡ የሚባለው ጊዜ አሁን እንግዲህ ከ7 ዓመት በላይ ወደ 8 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ራሱ ፖስት ከተደረገ በዚያን ጊዜ በቅርቡ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ ፖፕ ፍራንሲስ በአሜሪካ ለሚገኙ የአገልጋዮች የፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ የካሪዝማቲክ እና ፔንቴኮስታል አገልጋዮች ጉባኤ የላኩትን መልእክት ነው እኚህ ሰው እንግዲህ መልእክተኛ ሆነው ያቀረቡትን እንየው ያሉ ነው ቀጥላለን I believe that God has brought me here to this year's ministers conference in the spirit of Elijah. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers. Well, let's pause the tape right there. Now, in a moment, we're going to be hearing a personal message from Pope Francis. But to me, even more interesting is the question about who is this Bishop Tony Palmer, a very dashing individual that seems to have a personal relationship with the Pope and is being sent as an envoy of the Pope. He sort of is a mediator in that he's not technically a Catholic, he's an Anglican. He has his own ministry that is specifically focused on bringing unity to the churches. And he's not just going to this conference of the charismatics, but he's making the rounds in every way he can to bring the different churches together. He does a masterful job as framing himself as the prophet Elijah with a message to bring the children back to the fathers and the fathers to the children. A message of unity, playing down doctrinal differences. የተወደዳችሁ ወገኖች እንቀጥላለን እንግዲህ ይሄ ሰው ማን ነው በምንልበት ጊዜ ቀደም በቴሌቪዥን ላይ ሲናገር ያያችሁት ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር የሚባለው ሰው ቤዚካሊ ካቶሊክ እምነት ተከታይ አይደለም አንግሊካን ነው ነገር ግን ቤተ እምነቶችን የማቀራረብ የራሱ የሆነ ሚኒስትሪ አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ሰው ነው እዛ ቀደም እሱ ሲናገር የሰማነው ደግሞ እግዚአብሔር በኤልያስ መንፈስ ልኮኛል ታስታውሱ እንደሆነ የኤልያስ መንፈስ በመጥምቁ ዮሐንስ ላይ ነበር ዓላማውም የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የአባቶችንም ልብ ወደ ልጆች መመለስ ነው እኔ ዛሬ በዛ መንፈስ ነው እያገለገልኩ ያለሁት ሲል ነበርና ቀደም ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እዚህ ጋር እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ አንድነት መልካም እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን playing down doctrinal differences ወይም ደግሞ ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ የአስተምህሮ ልዩነቶች ትኩረት ባልሰጠ መልኩ እነዚያን ባጣጣለ ባቀለለ መልኩ እየሄደበት ነው እነዚህም ሰዎች በዛ መንገድ እየሄዱ ነው የሚል ጉዳይ ነው እንግዲህ ፓስተር ዳግ ባችለው ያነሱ ያሉት እንቀጥል You can listen and see what you think. And to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Don't want to make too much out of it because he's right. The word Catholic does technically mean universal. But what you're seeing here is in very careful, deliberate increments
the distinctions between Catholics and Protestants are being broken down. Let's go ahead and keep. እንግዲህ ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር ሲል የሰማነው ነገር ሁላችንም በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን አንድ ቤተክርስቲያን ነበር። አንድ ቤተክርስቲያን ናት የነበረችው። ያቺ ደግሞ ካቶሊክ ነበረችና የሮማን ካቶሊክ ሳትሆን ብቻ ካቶሊክ ነበረች። ካቶሊክ ማለት ደግሞ ዩኒቨርሳል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሁሉን አቀፍ የሁሉም የሚል ሐሳብ ስላለው እናንተም ዳግም የተወለዳችሁ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ የተቀበላችሁ ከሆናችሁ ካቶሊኮች ናችሁ የሚል ሐሳብ ነው ያለው። በዛ ነው እየተገለጸ ያለው። እውነት ነው፣ ያ ካቶሊክ የሚለው ቃል ዩኒቨርሳል ወይም ሁሉን አቀፍ የሚል ሐሳብ አለው። ነገር ግን መሰረታዊ የትምህርት ጉዳዮችስ የመጽሐፍ ቅዱስ የፕሮቴስታንት ሪፎርመርስ ወይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ የፕሮቴስታንት መስራቾች ያነሷቸው ጥያቄዎችስ አሁን ምን ቦታ እየተሰጣቸው ነው የሚለውን በደንብ ልንከታተል ያስፈልጋል። እንቀጥል። Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. Three churches in 1500 years. Three denominations, not three churches. And then from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. You see what's happening here, friends, is he's calling it Luther's protest. Instead of it being the Protestant movement or the Protestant Reformation, it's sort of being stated as it's really the rebellion or the protest of one disgruntled priest. But this was really a movement based upon a lot of theological differences. Let's go ahead and play. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. I don't know if you caught that, friends, but that's very significant and troubling. Diversity is wonderful, it's divine. But division is diabolical. See, that's just patently not true. Not all division is diabolical. The Bible tells us that the Word of God divides. It's sharper than any two-edged sword. Jesus said, I have not come to send peace, but to send a sword. Paul tells us that we must come out and be separate. And when the apostles in their day took a stand for the truth, there was a division that took place between themselves and the big church. And so in the last days, when we take a stand for the truth, we're going to be called not only divisive, we're going to be called diabolical. It's true. ተወደዳችሁ ወገኖች እንቀጥላለን። እዚህ ጋር ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያለ ያለው በመጀመሪያው ምዕተ ዓመት አንድ ቤተክርስቲያን ነበረች። ከተወሰነ ዓመት በኋላ ኦርቶዶክስና ምስራቅ ምዕራብ እየተባለ ሁለት ሆኑ። ከ1500 ዓመት በኋላ ከመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ሶስት ሆኑ። ሉተር ፕሮቴስት ሲያደርግ ወይም ተቃውሞውን ሲያነሳ ማለት ነውና እንደዛ እያሉ ሲቀጥሉ የፓስተር ዳግ ደግሞ አስተያየት ምንድነው? ይሄ ሂስቶሪካሊ በታሪክ ቁጥሮች ወይም ዓመተ ምህረቶቹ ችግር ያለባቸው አይደሉም። ነገር ግን የሉተርን እንቅስቃሴ ያንድ ቄስ ወይም ያንድ የሉተር እንቅስቃሴ አድርጎ የሉተር ሐሳብ አድርጎ መውሰዱ ማጣጣል ነው፣ ማሳነስ ነው። በጣም ብዙዎች ያሉበት በጣም መሰረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ጉዳዮች የተነሱበት ጥያቄና ልዩነት ነው እንጂ ያንድ ቄስ ጉዳይ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባውም። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው አንድነትን ይሰብካል፣ ነገር ግን ደግሞ ልዩነትንም የሚፈጥርበት ሁኔታ አለ። በእውነትና በሐሰት መሃል፣ በብርሃንና በጨለማ መሃል ልዩነትን አድምቆ አስምሮ እንደሚፈጥር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል የሚሉ ሐሳቦች ናቸው። What you were saying about the glory, I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal?
It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. He said it's the glory that glues us together, not the doctrines. Well, I don't know if I mentioned earlier that Bishop Tony Palmer is also a charismatic. He speaks in tongues. He supports that. And the charismatic movement is a very interesting movement in that it really is a form of spiritualism that has come into the Christian church. Matter of fact, more emphasis is put on the spirit than on doctrine. You know, one more thing I thought I should insert at this point, as we're talking about who is this Tony Palmer. He told the crowd, when my wife saw that she could be a Catholic and a charismatic and evangelical and Pentecostal, and it was absolutely accepted in the Catholic Church, see, she said she wanted to reconnect her roots with the Catholic culture, so she did. So there's no mistaking what his goal is. He said his wife believed she could be all of these things and reconnect to the Catholic culture. This is going to be the goal, that everybody comes together in the Christian world within or recognizing the Catholic culture. ተወደዳችሁ ወገኖች ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያነሱት ያለው ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው ኢየሱስ ደግሞ ለልጆቹ የሰጠው ልጆቹ ወይም ደግሞ የሱ ደቀ መዛሙርት የሱ ተከታዮች አንድ ይሆኑ ዘንድ ነው። ስለዚህ አንድ የሚያደርገን ነገር ቢኖር ይሄ የእግዚአብሔር ክብር እንጂ ዶክትሪን አይደለም ወይም አስተምህሮ አይደለም የሚልን ሐሳብ ሲያንጸባርቅ ነበርና የፓስተር ዳግ ደግሞ ሐሳብ ምንድነው? ይሄ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነትን ፕሌይ ዳውን ለማድረግ ወይም ደግሞ ዝቅ ለማድረግ ለማጣጣል የሚነሳ ሐሳብ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ጋር ሊጋጭ የሚችልበት የሚገባበት መንገድ የለም ያሉ ተጨማሪም መረጃዎችን እየጠቀሱልን ያሉት እንቀጥላለን። It's the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Don't worry about doctrine here. We'll sort out all the doctrines when we get to heaven. Let's just love each other here. But doctrine is very important. Jesus said, you'll know the truth and the truth will set you free. When Jesus gave the Sermon on the Mount, the people were amazed at his doctrine. So what are we going to do? Eliminate the Sermon on the Mount because we're just supposed to love each other? We'll sort out the doctrines later. This is going to be the mantra that you're going to hear over and over again. Let's play. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said until they won, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Because most of your fear is based on propaganda. So what we're really hearing here is that the Protestant Reformation teachings are propaganda that incites fear. And so it's bad. Don't worry about this propaganda. Okay. የተወደዳችሁ ወገኖች ቢሾፕ ቶን እያነሱ ያሉት ምንድነው? አንድነት ነው ዋናው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንድነት ነው የሚናገረው። የእግዚአብሔር ክብር አንድ ያደርገናል። አንድ ስንሆን ነው ለዓለም ኢየሱስን እንድታይ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንድትመጣ ማድረግ የምንችለው የሚል ሐሳብ ላይ ነው ቢሾፕ እያነሱ ያሉትና ነገር ግን እዛ ላይ የተቀመጡ በጣም ለየት ያሉ ከበድ ያሉ አሁንም ወደ ሀገራችን ስንመጣ ወደዛ አካባቢ እያዘመሙ ያሉ ጉዳዮች አሉ። ዶክትሪን ግዴታ አይደለም። ዶክትሪን ትልቅ ነገር አይደለም። ዶክትሪኖቻችንን ሰማይ ስንሄድ እንፈታቸዋለን። እዛ ነው ምን ቋጫቸው፣ እዚህማ የሚቋጩም አይደሉም የሚል አይነት ድምዳሜ ያለውና መጽሐፍ ቅዱስ ግን እውነት እንደዛ ነው ወይ የሚለው
ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ዶክትሪን የሚሰጠውስ ቦታ ያ ነው ወይ በሚል ፓስተር ዳግ ደግሞ ሌሎች ሐሳቦችን እያነሱ ይገኛሉ። Keep going. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. Little correction. It wasn't just Luther that believed this. It was tens of thousands of dedicated Christians that wanted to get back to the Bible. Huss believed it, Wycliffe believed it, Tyndale believed it, all the great reformers believed it. It wasn't just Luther. እዚህ ላይም እየተነሱ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ተመልሰን እንያቸው። ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያለ ያለው ነገር በ1999 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የፕሮቴስታንቷ ሉተራን ቤተክርስቲያን ተፈራርመዋል፣ አንድነት ለመፍጠር ተፈራርመዋል። ይሄ ደግሞ ፕሮቴስቱን ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነትን የቀሰቀሰውን ወይም ያነሳሳውን ፕሮቴስት ወይም ተቃውሞ ያጠፋ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፕሮቴስታንት የሚባል ነገር የለም እያለ ነው ያለውና ለምሳሌ እዚያ ላይ ያነሳ ያለው ነገር ቢሾፕ ምንድነው? ሉተር እምነት ወይም ደግሞ መዳን በእምነት ብቻ ነው፣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የእግዚአብሔርን ማዳን በእምነት በመቀበል ብቻ ነው ብሎ አምኖ አይደል ያለ ነበር። የፓስተር ዳግ ሐሳብ ደግሞ ሉተር ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሺዎች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ትልልቅ የለውጡ ጀማሪዎችን ጨምሮ ይሄንን እውነት ያምኑ ነበር። የአንድ ግለሰብ ጉዳይ አድርጎ ማንሳቱ በራሱ አደጋ አለው በሚል ሐሳብ እየተሰጠ ነው ያለው። But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant Church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Well, this may sound like it was just the protest of Luther. Luther didn't protest against one thing. He nailed 95 different points of protest on the doors of the Wittenberg Church. እዚህ ጋር ፓስተር ቶኒ ፓልመር እያነሳ ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያነሳ ያለው ሐሳብ ምንድነው? የሉተር ሐሳብ ቅድም እንዳነሳ ነው የሰው ልጅ የሚጸድቀው የእግዚአብሔርን ማዳን በእምነት በመቀበል ብቻ ነው፣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በመቀበል ብቻ ነው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምታስተምረው ጽድቅ በስራ ነው። ይሄ ነበር የፕሮቴስቱ ወይም ደግሞ የተቃውሞ ልዩነት። የፕሮቴስታንት መነሻ ይሄ ብቻ ነበር ወይም ይሄ ነበር። ነገር ግን በ1999 እነዚህ ሁለት ቤተክርስቲያኖች ካቶሊክና ሉተራን ወይም ፕሮቴስታንትን ወክላ ወይም የፕሮቴስታንት አካል የሆነችው ሉተራን ቤተክርስቲያን አንድ ላይ ሲያደርጓቸው እነዚህን ሁለት ፍቺዎች ወይም ደግሞ የመዳን መንገዶች እንደዚህ በሚል ቀረበ ብሎ በእንግሊዝኛ በሰፊው ያነሳው ሐሳብ አለ። በአጭሩ ለመተርጎም ለመሞከር እኛ የምንድነው የጌታ የኢየሱስን ጽድቅ በእምነት በመቀበል ብቻ በእኛ በኩል ምንም አይነት አስተዋጽኦ በሌለው መንገድ ሲሆን ይህን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን እንቀበላለን። ይህ መንፈስ ቅዱስ ለመልካም ስራ
ያነቃቃናል ወይም ያስታጥቀናል የሚል ሐሳብ አለው። የፓስተር ዳግ ደግሞ ሐሳብ ምንድነው? ይሄ ማርቲን ሉተር ያነሳው አንድ ነጥብ ብቻ አይደለም፣ 95 ነጥቦችን አንስቶ ነው በዊተንበርግ ቤተክርስቲያን በር ላይ ወይም ግድግዳ ላይ ለጥፎ የወጣው ወይም ተቃውሞ የወጣውና አንድ ነጥብ ብቻ አድርጎ ማሳየቱ አደጋ አለው የሚል ሐሳብ ነው። This is addressing one of the issues. It's not the only issue. And you'll notice that in the wording, in the language that's used in this agreement, it's very convoluted and cagey because the Catholics were looking for a wording where they would not need to renounce what they formally believed or say there was anything wrong with their doctrines. And so, don't have time to go into that, but it's not exactly what it appears on the surface. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. Let's pause. So he's really throwing down the gauntlet. He's saying Lutherans have signed an agreement that the protest is over, and the Methodists signed this agreement. And now we're looking for the evangelicals and the Pentecostals to sign this agreement, and so we can all be one again. እዚህ ጋር ቢሾፕ ቶኒ ያነሳ ያለው ነገር ምንድነው? አንድ ሆነናል ወይም ደግሞ በካቶሊክና በሉተራን ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽን መካከል 1999 ላይ ይሄ ስምምነት ከተፈረመ ጊዜ ጀምሮ ፕሮቴስቱ ወይም ደግሞ ተቃውሞ የፕሮቴስታንት እምነት አብቅቶለታል። ያ ብቻ ሳይሆን ከ5 ዓመት በኋላ ሌላም እንደዚህ ዓለም አቀፍ ታዋቂ ወይም ደግሞ ሰፊ ምዕመን ያለው ሜቶዲስት ይመስለኛል ፈርሞበታልና እስካሁን ግን ፕሮቴስቱ ባበቃበት እናንተ ብቻችሁን ፕሮቴስታንት ናችሁ የማይሆን ነገር ነው የሆነው። ይሄንን ለመፈረም ከናንተ እስካሁን አንድ ደፍሮ የተነሳ የለም የሚል መልእክት አለውና ዳግባት ለው እዛ ላይ ሐሳብ እየሰጡ ነው። Protestant Reformation not necessary. We're all in harmony now. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? I think it's easy for us to see where this is going. The distinction between Protestants and Catholics is being chipped away at. This is a movement towards a one world religion. This is exactly what prophecy says has to happen before Jesus comes back. The world's being shaken right now. There'll only be 2 groups when Christ comes back. One group will have the seal of God, the other group will have the mark of the beast. እዚህ ጋር እየተነሳ ያለውን ደግመን እንየው። ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያለ ያለው ነገር ምንድነው? አንዳንድ የፕሮቴስታንት ጓደኞችን ፓስተሮችን ሳገኝ ምን እላቸዋለሁ? ፕሮቴስቱ ባበቃበት እንዴት ነው ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ልትኖር የምትችለው? በካቶሊክና በፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ ከሉተር እና ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ጋር ተያይዞ በመጣው ተሐድሶ መካከል አሁን እኮ ልዩነት የለም የሚል ነገር ሲያነሳ ነውና ፓስተር ዳግ ደግሞ ያነሱ ያሉት ይሄ በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር በሚመለስበት ጊዜ 2 ቡድን ብቻ ነው የሚኖረው፣ በቀኝ በግራ የእግዚአብሔርን ምልክት የተቀበሉ እንደዚሁም ደግሞ የአውሬውን ምልክት የተቀበሉ በሚል መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚያስቀምጥልን 2 ቡድን ብቻ ነው የሚኖረው። ይሄ የዓለምን ሁሉ ሃይማኖቶች ወደ አንድ የማምጣቱ እንቅስቃሴ ያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮን ባደበዘዘ እሱ ሰማይ እንደርስ የምናየው ጉዳይ ነው ባለ መልኩ አደጋ አለው የሚል መልእክት ነው እየተላለፈ ያለው።
Obviously, if there are 33,000 different Christian denominations, something has to happen to polarize these two groups into one of those two camps. This is where you're seeing prophecy being fulfilled right now, friends. These are the kind of statements, these are the kinds of appeals that will be made to bring everybody together into one unified body, where we downplay doctrine, downplay the Bible. Maybe we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. Do we preach the same gospel? ወደዳችሁ ወገኖች ምናልባት አገባችንም ውስጥ በቅርቡ ያሉ ቅድምና ፓስተር ጻድቁ ሲያነሷቸው የሰማናቸው ሐሳቦች እዚህ ጋም የዛሬ 7-8 ዓመት በፊት የተነሱ የተስተጋቡ ድምጾች እንደሆኑ ይሰማልና ምንድነው ፓስተር ወይም ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር ይያለ ያለው አሁን እኮ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋር ልዩነታችን አብቅቷል አሁን እኮ አንድ አይነት ወንጌል ነው እየሰበክን ያለው ሲል የፓስተር ዳግ ጥያቄ ደግሞ እውነት አንድ አይነት መልእክት ነው አንድ አይነት ወንጌል ነው እየሰበክን ያለ ነው ይቀጥላል እስኪ እንየው Unless there's been some radical changes since 1999 that I don't know about, just to give you a few examples of some of the distinctive differences that brought about the Protestant Reformation, the Bible teaches we're not supposed to bow down to statues. That's like one of the 10 commandments, and the law of God is part of the gospel. Roman Catholic Church says we should bow down to statues. The Bible teaches that all have sinned except Jesus. The Roman Catholic Church teaches that Mary was sinless. The Bible says that Jesus is the only mediator between God and man. The Roman Catholic Church says that Mary is a co-mediator. The Bible teaches that Christ offered his sacrifice once on the cross for all, Hebrews 7:27. The Roman Catholic Church teaches that the priest sacrifices Christ on the altar whenever he conducts Mass. The Bible teaches that all Christians are saints and priests, Ephesians 1:1. The Roman Catholic Church says that saints and priests are a special caste within the Christian community. The Bible teaches that all Christians should know that they have eternal life. 1 John 5:13. The Roman Catholic Church teaches that all Christians cannot and should not know that they have eternal life. The Bible teaches that we should call no religious leader father. The Roman Catholic Church teaches that we may call priests and the Pope father. And Bishop Tony Palmer is also called Father Tony. The Bible teaches not to pray in vain repetition. Yet the Roman Catholic Church says you can say Hail Mary and Our Father in vain repetition. The Bible teaches to confess your sins to God only, that only God can forgive sins. Roman Catholic Church says you must confess your sins to the priest. The Bible teaches before baptism, a person should be taught the gospel and the commandments of Christ, believe and repent. The Roman Catholic Church teaches little infants can be baptized, or if they die before, they'll be consigned to hell. The teachings regarding purgatory, limbo, prayers to the dead are nowhere in Scripture, but they are relics of paganism. Now, there's great differences theologically between what the Protestants died for. They shed their blood for these principles of truth, and what the Catholic and some of the Orthodox churches believe. And are we supposed to just say that truth doesn't matter anymore? Let's just love each other, and that's how we're going to do evangelism? Evangelism must be based on truth. I can start preaching now, but we'll go back to the video. እዚህ ላይ እንግዲህ ቢሾፕ ቶኒ ካሁን በኋላ አንድ ሆነናል አንድ ላይ ወንጌልን እናገለግላለን አንድ አይነት ወንጌል ነው ምን ሰብከው እያለ በነበረበት ሐሳብ ላይ የፓስተር ዳግ ደግሞ ምላሽ እውነት አንድ አይነት ወንጌል ነው ወይ ምን ሰብከው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋር ለምሳሌ እያሉ ያነሷቸው ነገሮች ነበሩና ከነዚያ ውስጥ አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ከአስርቱ ትእዛዛትም አንዱ ነው ለስዕልና ለምሳሌ አትስገድ ይላል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ ለስዕልና ምሳሌ ስገዱ ብላ ታስተምራለች የእግዚአብሔር ቃል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ አንድ መካከለኛ አለ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ ማርያምም የክርስቶስ እናት ኮሚዲየተር ወይም ደግሞ አብራ አማላጅ ናት ብላ ነው የምታስተምረው ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች አምነው ተምረው አውቀው አምነው መጠመቅ አለባቸው ንስሐ ገብተው ብሎ ሲያስተምር
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ ህፃናትን ቢጠመቁ ችግር የለውም ብላ ታስተምራለች። እና በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉና እነዚህ ሁሉ ባሉበት እውነት አንድ አይነት ወንጌል ነው የምናስተምረው ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። እንቀጥል። We now preach you are saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. So let me pray, and then we'll start the video. I believe we will begin to see more and more people called out to go into the world and work among the churches in the spirit of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, to make ready a people prepared for the Lord. Ministries of reconciliation. We need to throw as much resources and energy into the ministry of reconciliation as we do to the ministry of evangelization. Or are we building walls without foundations? I challenge you to find a bridge builder and back him or her. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Okay, so part of that prayer of Jesus is, of course, that there would be oneness, that we could be united. But it also says in John chapter 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. እዚህ ጋር ፓስተር ቶኒ ወይም ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እያነሳ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ከአሁን በኋላ ሁላችንም አጥር ሳይሆን ድልድይ መገንባት አለብን። ግድግዳ ሳይሆን ድልድይ መገንባት አለብን። ልክ ለወንጌል ስርጭት የምናደርገውን ጥረት የምናውለውን አቅም ለአንድነት ደግሞ ማዋል መቻል አለብን። ያኔ የእግዚአብሔርን መንግስት ማፋጠን እንችላለን፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ህዝብን ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ሐሳብ አለው። በመጨረሻ ደግሞ አንድ ጸሎት ላነብ ፈልጋለሁ። የምትስማሙ ከሆነ አሜን በሏልና ያነበበው ጸሎት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል ሊሞት ሲል የጸለየው ጸሎት ነበር። ምን ነበር የጸለየው? አባት ሆይ ስለነዚህ ብቻ አልጸልይም፣ ነገር ግን በስሜ ለሚያምኑ ለሁሉ ደግሞ ጸልያለሁ፣ ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ እያለ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተመዘገበውን ወይም ደግሞ የቀረበውን የኢየሱስን ጸሎት ካነበበ በኋላ አሜን በማለት ነበር የቋጨው። ፓስተር ዳግ ደግሞ ያ እውነት ነው፣ ጌታ ኢየሱስ የጸለየው ጸሎት ነው። የጌታ ጸሎት ግን ወይም ደግሞ የጌታ ሐሳብ ግን ይሄም ሐሳብ አለበት። ዮሐንስ 17 በእውነትህ ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ስለ አንድነት ብቻ ሳይሆን ግድ ይለው የነበረ ስለ እውነትም ግድ ይለው ነበር፣ ስለ እግዚአብሔር ቃልም ግድ ይለው ነበር። በቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እየተነሳ ያለው ግን የታሪኩ ግማሽ ነው፣ የሳንቲሙ አንዱ ገጽታ ብቻ ነው የሚል አይነት ሐሳብ አለው። እንቀጥል። What it's going to be that will unite us is the Spirit of God, and the Spirit is the truth of God. The teachings, yes, those are the words. Again, John 16, same book, verse 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. It's
through the truth that we will have unity. It is through the doctrines. That's what brings people together. As we come closer together in the theology of the Bible, the doctrines of truth, we come closer together in Christ because Jesus is the Word made flesh. It's not as we come closer together in a feeling, a charisma, or a feeling of glory when we're baptized with the gift of tongues. That's not what brings the church together. That's not what real unity is. Very little reference to the Word of God and truth that sets us free in this. Now I think he's going to be playing his segment from the Pope. እዚህ ጋር ፓስተር ዳግ መልሰው ያነሱት ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 17 ላይ ብቻ ሳይሆን ዮሐንስ 16ም ላይ ጌታ ኢየሱስ ያለው ነገር አለ። ያም ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ እንደሚመራ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ከሚል ሐሳብ ጋር ተያይዞ ይቀርባል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልጆች የክርስቶስ ኢየሱስን ተከታዮች አንድ ላይ ያደርግ የሚችለው የሚገባው የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚመራው የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ስሜት ወይም ደግሞ በልሳን መናገር ወይም ደግሞ እንደዚህ ካሪዝማው ወይም በቃ እንደው መሟሟቁ አይደለም። የክርስቲያኖች መሰረት ቃሉ ነው፣ እውነት ነው። በዚያ ላይ የተመሰረተ አንድነት ነው፣ ሰማያዊ አንድነት የሚል ሐሳብ ፓስተር ዳግ ያነሱ ነው። Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. Now, first I think that the audience was thunderstruck when they saw the Pope come on the screen, that it actually is the Pope. This isn't a letter that's being read from the Pope. The Pope himself was specifically addressing this conference. Matter of fact, in the video message, he says, I've sent my friend, Tony Palmer, longtime friend, with this message. Makes you wonder about the gravitas that this person has in the Vatican, and if we're going to be seeing more of them in the future. And again, I want to reiterate that the greatest part of Christ's true followers are not members of my church. I believe that there are genuine, sincere Christians in many different denominations. The Pope himself seems like a wonderful man. He reminds me of my grandfather. He looks just like my grandfather, really. But I just want to make sure that everybody is not tricked into thinking that this is all as homey and heartfelt as it's being made to appear. It is very possible that this message was somewhat scripted, that there were some notes that were reviewed and then it was delivered extemporaneously, but there was an outline. And so this message, I think, is strategic. It might have been put on a smartphone so that it appears to be just on the cuff. But let's keep watching. የተወደዳችሁ ወገኖች ከቢሾፕ ቶኒ ፓልመር ቀጥሎ በስክሪን ላይ ብቅ ብለው መልእክት እያስተላለፉ የምናያቸው ብዙዎች የምናውቃቸው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ናቸው። እኚህ ሰው ይቅርታ በእንግሊዝኛ ስለማልናገር በጣሊያንኛ ነው የምናገረው ካሉ በኋላ ነገር ግን የምናገረው በጣሊያንኛም አይደለም እንግሊዝኛም አይደለም ግን ከልቤ ነው የውስጤን ነው የምናገረው እያሉ እንደነበር አይተናል። እዚያ ላይ ፓስተር ዳግ ባችለር የሰጠው ሐሳብ ምንድነው? በግል እኚህ ሰው በጣም መልካም ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እንደውም በግል አያቴን ያስታውሱኛል። አያቴን የሚመስሉ ሰው ናቸው። ሌሎችም በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ በጣም ቅን የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። ነገር ግን ሲጋ ማየት የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ይሄ ነገር እንደው የቤተሰባዊነት እንደው በቅንነት ብቻ እየተደረገ ያለ ነገር ላይሆንም እንደሚችል ነው። አስቀድሞ የተጠና ስትራቴጂክ ስልታዊ ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል ከመጽሐፍ ቅዱስ አንፃር ከተንቢቶች አንፃር እየተላለፉ ያሉ መልእክቶችንና
የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ አስተምህሮዎችን እንዴት እነዚህ መልእክቶች እየተገዳደሩ እንደሆነ ልብ ልንል ያስፈልጋል የሚል መልእክት እየተላለፈ ነው ከፓስተር ዳግባችለው። ቀጥለን ጳጳሱን እንስማቸው። È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. That is the statement that I hear as I do evangelism around the country and the world from other Christians. They say, we don't need the 10 Commandments. We don't need the Sabbath. It is true. The 10 Commandments are summarized in love for God and love for your neighbor. It's in the heart. But sometimes those statements are used to diminish the importance of specifically obeying God's commandments. And so, while this is beautiful, and I do agree we need to love the Lord and love our neighbor, that is not to dismiss the importance of specifically obeying the 10 Commandments. Let's go ahead. እዚህ ጋር ጳጳሱ ያሉት ሐሳብ ምንድነው? የሚያስፈልገን ሁለት ነገር ብቻ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል ያስቀመጠው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ ውደድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ፣ ወንድምህ እህትህ ስለሆነ ይሄ ሁለቱ ብቻ ያስፈልገናል። በዚህ ሁለቱ ህግ መቀጠል እንችላለን የሚል ሐሳብ አነሱ። የፓስተር ዳግባችለው ደግሞ አስተያየት እዚህ ላይ ምንድነው? ይሄ በዓለም ዙሪያ ወንጌልን እያስተማርኩት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሲሄድ የሚገጥመኝ አባባል ነው። እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ህግ ሁሉ በዚህ ሁለቱ እንደተጠቀለለ ይናገራል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አውዱን በመጠምዘዝ የእግዚአብሔር ትእዛዛት እንደማያስፈልጉን የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ለማሳነስና አላስፈላጊ ለማድረግ ይሄ ሐሳብ ጥቅም ላይ ይውላል። እዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው። Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. E con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché ma succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. So he's basically saying that I greet you with joy that you're gathered together to worship Jesus, but I'm also doing it with nostalgia or yearning, as it would be translated in Italian, meaning I'm looking back to when we were one family, and we need to be one family again is the emphasis of the message. እዚህ ጋር ጳጳሱ እያሉ ያሉት ወዳጄን ወንድሜን ቢሾፕ ቶኒን እንደዚህ አይነት ጉባኤ እንዳላችሁ ነግሮኝ ነበር። ለዚህ ጉባኤ ደግሞ የቪዲዮ መልእክት ሰላምታ ለማቅረብ እድል ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ሁለት አይነት ስሜቶች አድረውብኛል ነው ጳጳሱ እያሉ ያሉት። የመጀመሪያው ስሜት ደስታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርገው የሚያመልኩ አብን መንፈስ ቅዱስን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ጊዜ መውሰድ በመቻሌ ደስተኛ ነኝ እያሉ ነው። ሁለተኛው ግን ወይም ደግሞ የሚያሳዝንም ስሜት አለኝ። ያም መነሻው
አንድ ነበርን ያንን አንድ የነበርንበትን ዘመን አስታውሳለሁ አሁን ግን ተለያይተናል የሚል ሐሳብና የአንድነትን ጥሪ የማቅረብ ሐሳብ አለበት separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori. Now, to me, this could be the biggest understatement of the millennium, that all those 30 to 50 million people that were executed by the Catholic Church, this was a big misunderstanding, and we don't know who's to blame. Well, I think it's because there was such a great divergence of theology that people would not recognize the superiority and the authority of the Church, and I don't believe that they've changed their view on that point. እዚህ ጋር ጳጳሱ እያሉ ያሉት የለየን እኮ ኃጢአት ነው የሁላችንም ኃጢአት ነው እንጂ የለየን እንደው አለመስተዋዋል ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው እንጂ የለየን እንደው ማን ነው አሁን ሊወቀስስ የሚችለው የሚል ጥያቄ ያነሱ ነበርና የፓስተር ዳግ አስተያየት ደግሞ ምንድነው ይሄ በጣም ቁልፍ ጉዳይ ይመስለኛል በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የተሰዉ ለእውነት ብለው መስዋዕት የሆኑ ሰዎች ነበሩ እነዚያ ሰዎች ህይወታቸውን የሰጡት ለምንድን ነው ብለን ስናይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን የበላይነት ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ እንደምትለው ሁሉ ነገር መሆን ያለበት መጽሐፍ ቅዱስን እሷ እንደምትተረጉመው ብቻ መስተዋል ያለበት አድርገው እኮ ለመቀበል ስላልፈለጉ ነው መጽሐፍ ቅዱስን እኮ የበላይ ስላደረጉ መሰረታዊ የአስተምህሮ ልዩነት ስለነበራቸው ነው እነዚያ ሁሉ ሚሊዮኖች ህይወታቸውን የሰጡትና ምናልባት አሁንም እንደው ማን እንደሚወቀስ አናውቅም የሚሉ አስተያየቶች አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አሁንም ብዙ ለውጥ የሌለ አድርገው የሚያቀርቡ አስተያየቶች ናቸው የሚል ነገር ነው ከፓስተር ዳግ እየሰማን ያለ ነው Soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura. Quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto. And now here the Pope transitions into a discourse that's really brilliant, talking about an embrace. And then he references the story of Joseph. And as he talks about the story of Joseph, make sure that you understand the pictures that are coming up in the minds of the listeners. He is couching himself in the Catholic Church as Joseph. Joseph that was misunderstood and betrayed by his brothers. But his brothers began to starve for what only Joseph could give them. And that they came and ultimately bowed down to Joseph. And Joseph ended up being the ruler over them. They had been separated from their brother, but they came and embraced him in the end. Joseph embraced his brothers and he forgave his brothers for what they had done. So you decide as you're watching this little analogy, who's Joseph in the story? የተወደዳችሁ ወገኖች ይቀጥላል እዚህ ጋር ጳጳሱ እያሉ ያሉት የተለያየ ነው በኃጢያት ምክንያት ነው በአለመስተዋል ምክንያት ነው ይሄ ልዩነት ግን የሆነ ቦታ ላይ መቆም አለበት መተቃቀፍ አለብን አንድ መሆን አለብን እዚህ ላይ የዮሴፍን ምሳሌ መውሰድ እንችላለን እያሉ ነው ያሉትና የዮሴፍ ምሳሌ ማለት ምንድነው ዮሴፍን ወንድሞቹ ሸጠውት በድለውት ብዙ ነገር አድርገውት መጨረሻ ላይ ግን የሚበሉት ሲያጡ እህል ፍለጋ ወደ ግብጽ ወረዱ ያኔ እሱ በግብጽ አለቃ ሆኖ ተጠበቃቸው እርሱ ላይ እግሩ ስር ወደቁ ምግብ ሰጣቸው አቀፋቸው ወንድሞች ብሎ ተቀበላቸው የሚል ሐሳብ አለውና የፓስተር ዳግ ባችለር ሐሳብ ደግሞ እዚህ ላይ ምንድነው
በደንብ ልብ ልንል ያስፈልጋል። ይሄ እንደ ቅድሙ ያለ አነጋገር አይደለም። የአቅጣጫ ለውጥ ያለበት ትራንዚሽን ያለበት ነው። ያ ለውጥ ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ ጳጳሱ ራሳቸውና ቤተክርስቲያናቸውን ካቶሊክን በዮሴፍ ቦታ ነው ያስቀመጡ ያሉት። ዮሴፍ ምን ሆነ? ወንድሞቹ ጠሉት፣ ሸጡት፣ በደሉት። መጨረሻ ላይ ግን መተው እግሩ ስር ወደቁ የሚበሉት ሲያጡ። ያኔ ዮሴፍ እቅፍ አድርጎ ተቀበላቸው እያሉ ነው ያሉትና እውነት ዮሴፍ ማን ነው እዚህ ታሪክ ውስጥ? ሁላችሁም ስትሰሙ ልብ በሉ። ዮሴፍን ሊወክል የሚችል በአሁኑ ታሪክ በአሁኑ በካቶሊክና በኢቫንጀሊካል ወይም ደግሞ በሌላው የፕሮቴስታንቱ ዓለም መካከል ባለው ሁኔታ ዮሴፍ ማን ነው? የዮሴፍ ወንድሞች እነማን ናቸው? እግር ላይ መውደቅስ ምንድነው የሚለው ጥያቄ እየተነሳ ነው ያለው። Per comprare, per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io pregherò per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Well, friends, I tried to just let the Pope speak uninterrupted because I thought it was important for you to get this, and I just really can't improve on it. There's an appeal. We embrace each other, a miracle of unity, that we blend our tears together, that we're all brothers. This is really an appeal for wayward Protestants to come home. By the way, when Joseph's brothers found Joseph, they ended up moving down to Egypt where Joseph was. I'll let him finish this off. እዚህ ጋ ጳጳሱ እያሉ ያሉት ነገር ምንድን ነው? በአጭሩ አንድ እንሁን። የአንድነት ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው።
የዮሴፍ ወንድሞች ብር ነበራቸው፣ የተለያዩ ነገሮች ነበሯቸው፣ ግን ብሩን ሊበሉ አልቻሉም። የሚበሉት እህል ነው። እህሉን ፍለጋ ግን ወደ ግብፅ ወረዱ። እኛም ዛሬ ብዙ አይነት ብሮች፣ ብዙ አይነት ሀብቶቻችን የምንላቸው ታሪካችን፣ ባህላችን፣ ልማዳችን፣ የተለያዩ ነገሮቻችን ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ከነዛ በላይ የሚያስፈልገን ወንድም ነው። አንዱ ጋር ይሄድ። ልክ ዮሴፍና ወንድሞቹ እንዳደረጉት እያለቀስን እንባችን ሲቀላቀል በእንባችን አንድ እንሆናለን የሚል አይነት ሐሳብ እያነሱን ያሉት ፓስተር ዳግ ደግሞ በዚህ አንጻር ይሄ በጣም መልካም ነው፣ ነገር ግን እዚህም ላይ ስለ አንድነት እየተነሳ ያለው ምንን መሰረት ያደረገ ነው በሚል ላይ ትልልቅ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ያሉት። እንቀጥል። Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico, di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Now, Pastor Kenneth Copeland comes up, who was really a disciple of Oral Roberts himself. He's probably one of the most premier charismatic leaders in North America. Also is a pretty well-known prosperity preacher. But interesting that Pastor Ken Copeland and Pope Francis are both 77 years old, so they're coming from the same era. After this room full of, these aren't just laymen, these are leaders, these are ministers in the charismatic movement. They hear this message from the Pope, they rise to their feet, they applaud, they raise their hands in the air, and they think this is wonderful. Seem to be embracing what the message is saying. Let's keep going. ተወደዳችሁ ወገኖች እንቀጥላለን። ጳጳሱ ብለው የቋጩት ነገር ምንድነው? እናንተም ባርኩኝ እኔም እባርካችኋለሁ፣ እናንተም ጸልዩልኝ እኔም እጸልይላችኋለሁ እያሉ ሲናገሩ ነበርና የፓስተር ዳግ ባችለር ሐሳብ ደግሞ እዚህ ላይ ከዚያ ቀጥሎ የሆነውን አይታችኋል። በጣም ብዙ ሰዎች የተገኙበት ጉባኤ ነው። ደግሞም እነዚህ ሰዎች መሪዎች ናቸው፣ የተለያዩ ቤተክርስቲያናት አገልጋዮች ናቸው። ስለዚህ መልእክቱን እንደተቀበሉ ማየት ይቻላል። ከዚህ መልእክት ቀጥሎ ደግሞ ወደ መድረክ ወጥቶ የምናየው ሰው ኬነት ኮፕላንድ የሚባል በጣም የታወቀ በሰሜን አሜሪካ የካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በተጨማሪም የታወቀ የብልጽግና ወንጌል አስተማሪ ነውና እስኪ እሱ ቀጥሎ ደግሞ የሚለውን ወይም የሚያደርገውን እንመልከት እያሉ ነው። Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. It just seems to me like he's agreeing with what the Pope said, that we're going to come together in the unity of our faith. Just እዚጋ እንግዲህ የፕሮቴስታንቱን ወይም ኢቫንጀሊካሉን ሊባል ይችላል ፔንቴኮስታል ኮሚኒቲን ወክሎ እየተናገረ ያለው ኮፕላንድ እዚህ ላይ ምናልባት አገላለጽ ስህተት ካለብኝ ይታረማለሁ። ጉባኤውን ወክሎ እየተናገረ ያለ ኮፕላንድ ምን እያለ ነው ያለው? የጳጳሱን ጥያቄ የልብ ጥያቄ፣ የአንድነት ጥያቄ በመስማማት እንመልሳለን፣ ከዚህ የተለየ አማራጭ ሊኖረን አይችልም የሚል ሐሳብ ነው እየተነሳ ያለው በኮፕላንድ። I wanted to make that point. Let's keep going. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the Holy Ghost.
We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege, bo pofredino unkindashe, stelebero como blavadero. Crema andalo como po, mare clanglo, boble e kemplino, mare vale For e kemplino, mare vale campara. I don't see any example in the Bible of Jesus praying like this. Jesus said, "You will speak with other tongues." He meant that the disciples would supernaturally be given the ability to speak languages they did not formally know or study for the purpose of preaching gospel to people that speak those languages. እዚህ ጋር እንግዲህ አገልጋዩ ኮፕላንድ እያለ ያለው ምንድን ነው? ይህንን ሀሳብ በመስማማት እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ እኛ የማናውቀውን ቋንቋ የኛ ባልሆነ ቋንቋ ነው የምንጸልየው፣ ያንን እንቀበላለን እያለ እንግዲህ በልሳን መናገር ተብሎ እየቀረበ ያለን ነገር ማለት ነው እናያለንና ፓስተር ዳግ ባትለው ደግሞ የሚሉት እንደዚህ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስም ሲጸልይ አልሰማንም። ጌታ ኢየሱስ ግን ምን ብሎ ነበር? በተለያዩ ልሳኖች እንደሚጸልዩ ነግሯቸው ነበር። በደቀ መዛሙርትም ላይ እነዚህ ልሳኖች በወረዱ ጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር የወንጌልን እውነት ነው የመሰከሩባቸው። አስቀድመው በማያውቋቸው ወይም ባልተማሯቸው ቋንቋዎች የሰሟቸውም ሰዎች ደግሞ አስተውለው እግዚአብሔርን አከበሩ፣ ወደ እውነት መጡ። ይሄ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያን አይነት ነገር አይደለም የሚል ሐሳብ ነው። La delgo plumo meno tele askete. Fe folo puma mlama ya tel clemene kido. Popolo maya tale endole como meste stelo clofai levo le camana. Bramande kirko poma bles do boskire teleketo le cabacla nena maclo mahala largero che le veno. Breto steschi manatello. Kerebana, pala como pole che tu le stindo do le cala. Stekla fora batigli e kille come calarada. Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Thank you, Father, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tony, bring your phone in. Come here. I want you to video a message back. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation. So now it's actually a brilliant idea for marketing purposes that Kenneth Copeland says, now we'd like to send a personal message back to the Vatican, back to the Pope. እዚህ ጋር እንግዲህ ኮፕላንድ በልሳን ጸልዮ ካበቃ በኋላ ራሱ በሚያስበው በሚያምነው መሰረት ማለት ነው ቢሾፕ ቶኒን ይጠራዋል። ስልክህን ይዘና ይለዋል። ስልክህን ይዘናና ቅረጸኝ፣ ጉባኤውም ከኔ ጀርባ ሆኖ እንዲቀረጽ አቋቋማችን እንደዚህ ይሁን፣ ለጳጳሱ የኛን ምላሽ ቀርጸህ ትወስድለታለህ፣ መልእክታችንን በቪዲዮ ታደርስልናለህ፣ ቅረጽ አሁን የሚቀጥለውን እያለው ነው። ቢሾፕ ቶኒም እየቀረጸ ነው ያለው። So I've got to go to the Vatican again. Yes. I'm ready, sir. My dear sir, Oh, sorry. my dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you. And in answer to your request, we have just prayed
for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. So, Bishop Tony was now inviting Kenneth Copeland to come to the Vatican. It'll be interesting to see if that happens and how that plays out. Also, I don't think anyone could miss that they seem to embrace the message of the Pope for unity, say, we want your blessing and we want to bless you. እዚህ ጋር እንግዲህ ለጳጳሱ የተቀረጸው መልእክት ወይም ሊላክ የታሰበው መልእክት ተቀርጿል ማለት ነው። በአጭሩ የገቡባቸው ሐሳቦች ምንድነው የሚሉት? እናመሰግናለን፣ መልእክትን ተቀብለናል፣ ባርኮትን ተቀብለናል፣ እኛም ባርከንሃል፣ ጸልየንልሃል፣ አሁንም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ የተባረክሁን ካንተ ጋር ይህንን አንድነት መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 4 ላይ ያለውን ሐሳብ ከአንተ ጋር ይህንን አንድነት ዳር ማድረስ ምኞታችን ነው፣ ለዛ እንሰራለን የሚል መልእክት ነው። በመጨረሻም ደግሞ ቢሾፕ ቶኒ ኬኔት ኮፕላንድን ወደ ቫቲካን እንዲመጣ እንዲጎበኝ ጥያቄ ያቀረበለት ግብዣ ያቀረበለት ነው። ኬኔት ኮፕላንድም ተቀብያለሁ አለው ዝግጁ ነኝ የሚል ሐሳብ ያቀረበን እንደሆነ እናያለን። ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ ያለው የጉባኤው መንፈስ። ሁሉም እንደተቀበሉ በጭብጨባ በተለያየ መንገድ እየገለጹ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. I love you. I love you. Give him a love, baby. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. I tell you, I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago, this was impossible. That's right. He recognized how much things have changed since he first went into ministry, because the Charismatics and the Pentecostals were very much Protestant, and they taught that the beast of Revelation back then was the Catholic Church. Things have radically changed, and you can see that in black and white in their teaching. Well, friends, I'd like to just close by reading something to you, and then I would like to suggest that you do a little further study. This is from chapter 35 in the book
great controversy, and you tell me if you think that prophecy is being fulfilled. Romanism is now regarded by Protestants with far greater favor than in former years. In those countries where Catholicism is not in the ascendancy and the papists are taking a conciliatory course in order to gain influence, there's an increasing indifference concerning the doctrines that separate the Reformed churches from the papal hierarchy. The opinion is gaining ground that, after all, we don't differ so widely on vital points as had been supposed. እዚህ ጋር እየተነሳ ያለውን ባጭሩ እናንሳው። ኬኔት ኮፕላንድ እያለ የነበረው ነገር ምንድነው? በነገራችን ላይ እኮ ይሄ የዛሬ 47 ዓመት አካባቢ እኛ ወደ ወንጌል አገልግሎት ስንገባ የማይታሰብ ነገር ነው፣ ማይቻል ማይሆን ነገር ነበረ ብሎ ነበር የቋጨውና ፓስተር ዳግ ባችለው ደግሞ እውነት ነው፣ ያኔ የማይታሰብ ነገር ነው። እንደዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነገሮች እንደዚህ መለዋወጣቸው በጣም አስገራሚ ነው፣ አስደናቂ ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስም እንደ ትንቢትም እየሆነ ያለ ነገር ነው የሚል ነውና ይሄ ሐሳብ የተገኘው the great controversy በሚል ኤለን ጂ ዋይት ከጻፈችው ታላቁ ተጋድሎ ከሚል መጽሐፍ የተወሰደ ነው። እንደዚህ ይላል። የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወይም ሮማኒዝም አሁን በፕሮቴስታንቶች ከበፊት ይልቅ በጣም በላቀ በተሻለ በመልካም እየታየ ነው ያለው። ካቶሊክ እምነት እያደገ ባልሆነባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ወይም አገሮች የካቶሊክ አገልጋዮች የማስታረቅ ኃላፊነት ወይም እንደዚህ አይነት ትምህርት እየወሰዱ ነው ያሉት። ይህንንም በማድረግ በፕሮቴስታንቱና በታድሶውና በካቶሊክ መካከል ያለው ልዩነት እንዲደበዝዝ እንዲጠፋ እየተደረገ ያለ ነው የሚል ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ከብዙ ዓመት በፊት ኤለን ጂ ዋይት የጻፈችው ነው። ያንን ግን የበለጠ በግልጽ አሁን እያየን ያለ ነው እንደሆነ እናያለን። And so a little concession on our part will bring us into a better understanding with Rome. The time was when Protestants placed a high value upon the liberty of conscience, which has been so dearly purchased. They taught their children to arbor popery, and they held to seek harmony with Rome would be disloyalty to God. But how widely different are the sentiments now expressed. Again, great controversy, page 563. Friends, today this prophecy is fulfilled in your hearing. In light of all these things that are happening, I know now why the Lord helped us get through 3.5 years in producing one very important 90-minute DVD. This is a docudrama that Amazing Facts has just released. It's called Revelation, the Bride, the Beast, and Babylon. And if you watch this, you will understand why these issues are so significant and how close we are to the end of time. ፓስተር ዳግ እያሉ ያሉት ያንን የታላቁ ተጋድሎ ሐሳብ ካነበቡ በኋላ ይሄ አሁን በአይናችን እያየን ያለነው የትንቢት መፈጸም ነው። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን እውነት ዝቅ በማድረግ አላስፈላጊ በማድረግ ዋናው አንድነት ነው ዋናው ፍቅር ነው በሚል እውነት ላይ እየተደራደሩ ወይም ደግሞ እውነትን ዝቅ ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በዚህ ዙሪያ የሚለውን በተለይም ሴቲቱ አውሬውና ባቢሎን በሚል የራእይ መጽሐፍ ትምህርት ያዘጋጀ ነው አለ። ይሄንን እንግዲህ በእንግሊዝኛ የተዘጋጀ ነው አግኙት ብለው እየጋበዙ ነው ያሉት። I want to emphasize in closing that this is just one more important landmark in prophecy. There's still a lot left to happen that we need to understand. But even knowing the details of prophecy is not going to be the thing that will save us. We need to have a daily personal relationship with Jesus that's based on His truth and His Word. Are you studying the Word? Do you walk with the Lord? It's the truth that will set you free, friends. We need to pray that if there's anything that we're holding back that's keeping us from really surrendering ourselves fully to Jesus, taking up our cross and following Him, that you'll choose to do that today. Have you ever wondered what it would look like when prophecies are fulfilled? What more can you expect than personal messages from the Pope to Protestants? I think we're seeing these things happen right now. ተወዳጆች ወገኖች በማጠቃለያ የተነሳው ነገር ምንድነው? ትንቢትን ማጥናት
ትንቢት ደግሞ እየተፈጸመ ማየት መልካም ነገሮችም ቢሆኑ እነሱ ግን አያድኑም። የሚያድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ መቀበልና ዕለት ዕለት ከእርሱ ጋር ቃሉን እያጠኑ በጸሎት የሱን ሐሳብ በህይወት በመለማመድ አብሮ መጓዝ ነው። ያንን ደግሞ ልናደርግ ያስፈልጋል። ትንቢት ትልቅ እየተፈጸመ አይተናል። ነገር ግን ደግሞ ይሄ መጨረሻው ነው ብለን ልንደመድምም አንችልም። ቀጥሎ የምናያቸው ብዙ አስገራሚ አስደናቂ ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር ግን ይሄንን ማየት ወይም በዚህ ዘመን ውስጥ መኖር የበለጠ ወደ ጌታ ኢየሱስ ሊያቀርበን ይገባል የሚል ሐሳብ ነው በዚህ ቪዲዮ እየተቋጨ ነው ያለው።